Evo reci nam nešto o svojoj pobjedi današnjoj. Pa bio sam prvi. Ma ne. Ja bi prije svega zahvalio Zaksu, timskom kolegi koji mi je posudio auto. I stvarno je auto složen top topova i vidi se da Zaks osim vozačkog znanja ima i puno mehaničarskog znanja i u setupu auta i tako dalje. Nisam imao sreće sa svojim autom, pukao mi je kardan, malo 3 godine smo maltretirali auto bez ikakvog šarafljenja, negdje je moralo nešto popustiti. Tako da, što se tiče pobjede presretan sam, a sad u Skylina trebamo opet malo šarafiti, malo raditi i tako. Svaki auto traži njege malo. Reci mi kako si uopće počeo i kada sa driftom? Pa sve je počelo sa Zaksom zapravo, jer nismo se nalazili bili i tako, ja sam imao nekakvu drlo s prednjim pogonom i onda sam Zaks jedanput profurao u Hačiju. Vidio sam kakav je to auto, zainteresirao me i našao sam auto, kupio sam ga, onda sam počeo se s tim voziti. Ovo je zapravo moj bivši auto koji je Zaks kasnije složio na jači motor i tako dalje. Krenulo je sa tim Hačijem, nakon toga 200 SX, nakon toga Skyline i eto, to je to. Zašto drift? Zašto ne? Zato što je rally preskup, a rally je meni prva ljubav, ali drift me navukao na najjače. Neki tvoj osjećaj od trenutka, od prvog starta do prvog zavoja, to jest od starta do prvog zavoja? Pa ako razmišljaš onda si gotov. Ne smiješ razmišljati, jednostavno se voziš ko na treningu ili ko na drift taksu ili na bilo čemu drugom. Ja sam prije razmišljao puno o tome i onda bi mi se obično zalomila nekakva greška, ali bi počeo filozofirati i raditi iznad svojih nekakvih mogućnosti i treba sam se voziti i gotovo. Neki razlog zbog koji će se u budućnosti nastaviti baviti driftom? Publika. Prvenstveno publika. Hvala ti puno. Hvala vama. Čestitam. Thanks.